Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Servika zna. Hrišćani veruju da je Sveti Nikola čudotvorac i da se mnoga čuda dešavaju od njegovih čudotvornih moštiju iz kojih neprestano izbija sveto miro kojim se leče bolesnici. Ovaj svetitelj je spašavao nasukane i izgubljene brodove, pa se smatra zaštitnikom moreplovaca. Zbog toga ga mornari često pozivaju pri opasnim situacijama ili brodolomima. Na ovaj datum su sve lađe gdje god da se nalaze bacale svoje sidre i do sutradan mirovale, odajući slavu ovom svetitelju. Uoči praznika se često zaustavljaju lađe dok se mornari pomole svetitelju i onda nastavljaju put. Svojim čudesnim moćima Sveti Nikola pomaže svakom komu se obrati za pomoć u bolesti, nemoći i duševnoj patnji. Brojni običaji vezani su za dan slave, ali postoje i neki u vezi sa večeri pred ovu slavu. Naime, stari narodni običaj kaže da bi domaćini dan pre slavu morali da počnu sa pripremama za goste koje će dočekivati. Međutim, postoji pravilo da domaćini mogu samo da pripremaju hranu, dok se drugi kućni poslovi ne smeju obavljati dan pre i dane nakon slave. Konzumiranje mrsne hrane na ovaj praznik ne dolazi u obzir, strogo je zabranjeno, budući da je u toku veliki božićni post. Ignorisanje obaveznog posta je strogo zabranjeno. U nekim krajevima održao se i običaj darivanja dece, jer je Sveti Nikola i njihov zaštitnik. Zato, ako su vam mališani bili dobri, obradujte ih nekom sitnicom. Njih ćete usrećiti, vama će biti lepo, a i narod kaže valja se. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Servika zna.